Therefore, when you have a catching, you said when you may be in my beach, a chill be biara. And when you may say, and that's what you're saying. And the form more shame one Sunday, the video young call. Many are feel what's your car subscribe, yet you may be a obinima, ubichre. And then so Ghana is soon. O man Ghana a dear bene. Ghana a prayer when yajefo. And then you was soon tenacity. No nearby, they be cancer much no. Ghana monsieur saying, Ghana ti monsieur say, yea, and I know my handful. A man penny for. Ah, obinima ubichre, or man Ghana, my woman be a sadia bahene, Nadia mene, Matitia pansa, maybe you see a wakuni be. Eh, Ghana, Quasibroni, free children mention a hawk war, make your hawk warm, a hawk war baby tina, Nadia Ghana, Minya baby pop, Namatina. Monjama Kwane, Emiano, Monjaya, your croon Sunyane, Brumani, Sunyane, Alaska Pine, Sunyana, Alaska Pine, the Etro. Oh, my Ghana, there be a cassette. Say, what cassa walk car, there will be a cassa wood diatem. And as I walk can maybe I am fatta the two, a mine penny for so. Mother Musha Samana with you. Samana we see at the hay. Mother Musha. She said, there be a debachibiano, in Sotobia, not Roshino, not a ye who had sat to pray at the house, see what took away at the house, be see her. And so about to be an hobby dragoon, a gusun ejrigu, and ejrigu, so we had Sa Amena we pa a quan way yet, Sunyai, Alaska quine. So we have quan we are Alaska quine. Sa quan we say, the mimity and say. Na ekwano 2016 na kaka krebi na omo gusu awie enei ekwan ya da ho saa mo hwe de kwan na yo aha nifa so edwiri ba kwan ana benkum so ha edwirigu ode wa wo kohwe a wo behunu se de kwan ne sitie enso so atitiri nyina afa kwan so age se adiewu ana se nso ato ama ka kasie bi aban hu nipa bi abetie wuram ansan yanyakwan aka a da bia radio station wo mu beka ho sam saa hwe he mejira akura bisuro amna kakra kapa chese da hase no ensentro amu wo sunwa momra mehwe saa kwan we na munhunu na monkan ne ho asem na munjai ene na anu ya akola ankola akokum nipa no ene radio station bia obebie bia obate saa ensama kase enso so saa sakawen wo hwe radio station TV stations sunyani kuroma Alaska pan sunya man hene abani mpadinfo moto hoye den Ghana esu Ghana atisu Ghana esi apene neti obi anya ahwale beye ya ye die ni o ene Ghana te ho ama kwasi broni fi China mari ma befa koko se wo ko bia ebeduru be ebe ho pere hye Ghana Ghana esu ene anom monhwe die nipa bi ne be ye ne man Ghana mu emu asofo emu akomfo emu nkramufo ne mu adunsefo hwe Ghana pani Kwame Nkrumah sika kokko Gold Coast kuro Ghana na de Ghana ntia bene ama Ghana miyanka nenka de medi de menum de mehye na mohwe mi nsuo na Ghana ba tumi agu ejame ama tete apasam na Ghana media bapo nso na nipa atiedi nka nipa firi ntichire ne menchene ba bepe media bedi Ghana misu Ghana esu obi nima obi kire na Ghana de wonu a ne nka woni abakom na de wanya bibampo na afre na asoma no wanya bawo wanya biba ansoma no efiri se amansan nyina gitwi ama Ghana kurei ama Ghana atete ama Ghana pansam na Ghana de woni hasam ka de Ghana e ka ne se abamu mpanyifo na nanom ahefo akoten konwa so ama mu edikanfo na mo nhye de Ghana mawie Kwame Nkrumah Ghana peni Ghana esu na kanya Ghana na nka wutu kwan ekoduru baabi wa kasa wurade nka wonkuro Ghana na esana dane mani akọ na hye ubetu kwan akoburo ni kurom akwatena bi manso enrisa wo mara no wunuru wa wukuro Ghana
Kwasi Broni Kotoraka Airport. Bema Katachie, Babesia Jinaho, what the one near my walk over the Dioban Hunche. She video no. During or after the evening sacrifice, and it is said that when the light was done on board the whole was on a hill, it will literally brighten the city of Jerusalem. And the reason why they lit those lamps during the Feast of Tabernacles was to remember you see how active he is. Let us show one ID. You are Italian. I give one set. Okay, that's about the set. I don't trust this man. And during that time, I don't trust him. there was a pillar of fire that lit. So in the feast Ono so atone boase ayi wajapade a wakope odi obere busu anti Ghana pe ni wonhwe obi niama de abebre apade oba me man Ghana mu no wonhwe se bra ne mu so o sesa Ghana God kosubere ni Ghana nanka nipa nyina dwane Ghana ye ganto ahene Ghana ye gankobia amama so nsem betu America ne baba mu babebo mabo na Ghana ni sia pene Ghana esu Nana no mpadinfo Ghana ni asebia kan de Ghana o kan se nana no homa homene so akonfo homa homene so asofo homa homene so obi anya de na nka Ghana ye Ghana e wo se wo ye obi ani ni dwumai na wonfa na kwane nto na kwane mu de Ghana e kan se Ghana bia na no bonti so na nka de enye den wo hwe de hwa ye minsuo Unga de makwanya ye sikawiase agapade ne man mu mpanimfo emu ni petitrofo be perehwehwe na hunya sikawie ne se Ghana matete apansama he na mo betsena Ghana pele Ghana esu odofo eye obi ni ma obi kire de Ghana e kan yo me no mi enu nyina ya hwe de akoso e se Ghana e kan se wo ya na ye de Ghana ehu ne Ghana e kan ama mu mpanimfo nana no mahemfo de Ghana ekani o ahemfo ahote akuro so nana ho hwe sunya Alaska sunya manhene regional minister MP awo sunyane wahu sunyan kuromo Alaska ye sunyan kuromo wo hwe Berlin top ho akwan bia ededa ho de ho nyina ye nana no homa homene so hati na Ghana ni ba bia ko Ghana tiase homa Ghana mu na Ghana bre Ghana esi apene nana no makonfo so wonhwe professor fo abafra hu mu na hunyi bemfiri hu mu na kanana no so hunnwuma so ani hunnwuma wo no kwanso a e wo se beye be hu nkwati aduro mra ne nka ya hahane nana no ne hoti ahaban ne nka ho de sanyade na de beti ahaban adi pesika na de beti ahaban adi yokurufasa Ghana esu Ghana esi apene Ghana peni papa no masofo nka sofo fiti krotia be kasa sofo na obayi o ne nipa beti ho nyina bia yedi na sofo ba ne bi gira petesi owo mfimfini kura obepia abontene efisa sofo ne nyina na awie petesi na sofo ba obi ne ba atane danche ne kura obegira ho fisa sofo be fa ne de na atane danche ne ho Ghana esi apenie nana no asofo nana no mabosonfo ye papa no nkrabofo nka de ye hu ye de ye papa no nkrabofo de be hu tin ware mienu yensa kwesi nan na nka ho so de no kora de ene ayamye de ene nkramofo bi no nsa bese be nya adro badane krofasafo fasika bra me mo anwe mu mawo ne Ghana esu Ghana esi apene obi ni ma obi kire Ghana esu Ghana esi apene nana no mahemfo nana no nkramofo mbapa no masofo de Ghana e kan se ama Ghana hu beti na hwehwe me na ba bia maduru no wo sane hwachi a na enye yie ne nso sane ba machi a na enye yie mensa asi nyina na ese yi honto hwani hwe de Ghana abene amedi menkwa akon so ma edi akon mama matete apansa samu akoni edu Ghana esu
eye obi ni ma obi kire wuni aba ama maka kire ni odofo wonsa kansem ya fa sende fa ma wuni ya eye nsem a ekoso wo manga ne mu na ma nwene ne te sa anwensem me de abrew ama watie na de ama obi so watie hwane ama a yetwa gu ni nyina wo behu so ayo manga ne mu me da ase manwesi